Jela jongi mata. Nak tak dapat ba. Ngayawir nak kepat tepi. Nak liang juga Voice of the People Party. Baka kendai tarik nimlek jing terbot. Nam tak kene Lok Sabha election, dan MP election. Udon ukertong jongi. Dr. Ricky Ejasenkon, Budi General Secretary juga parti. Ya ubah parti kera ibit berpenyang. Kum ukertong balik stage po parlimen. Dengan kerpar dia pi. Bapinya ai ketiga dia ngatung sini. Bapinya nyon yo beton badan kesembol jongi. Bakta dari upra. Bata hak to kasni. Ngais kem bana kani kasnong. Ninyo ikabut ke Baklantang. Nakani kadong nakani kathan. Namar kani kajingwan shop. Jumni ukertong Dr. Ricky Ejasenkon. Udi ubriu bang ada burang ne. Ubalong hikai po school ba nehu. Bat wei ke bangai tenatam ke jinglong jo ke degi smebrit jomuli orang ba. Kata kala kring yang bangan kren nak kata jo. Bangan dia join sekali ke parti rekan di pas Dr. Baskar Marbo. Berkibi-kibi kino gelam. Ke jinglong jo kini kino gelam jo ke parti. Ke kring yang ni. Menginya join menginya terilang bahkan ke parti. Marbeli ni kuat penuhan ra ya ke jingkela ha ke ni keri pergi jongi. Cepat ba. Uni orang ba ulah biang pelat ke kerdan pulih, ulah biang nadu karnyeng kenyot. Ulah biang kah main rambak rapaka udon berulung ubriu badan kecingki kli udon uderu ubriu bangila pensania kum ka parti gila ITU ya kakam General Secretary berulala menteri kata kakam klaim keno kecing buko nata kata apa ba nangis kam ba onda ulah let sate kum MP unla menteri kakam kumju kum menteri meta kum General Secretary juga parti baru keren hantai ya kimat ibak dai berkeren nak tak jing pha jonga bajong pi bajong ni wei pi wei pro arab sau tali kimat ni labu akan manifesto lan ka mang terekam jongi badak te kimat arab sau tali ngit pila yi baki news channel ngit pila yi baki kubor baki social media paper badak kini kimat arab sau tali ni sarra ante po parlimen berkeren nak beta kari bak jai beriu jongi ni de kiripat bagi donkam bandela mingi dau beriu la jong ubriu bami nakani kecaka kecongi bat dei mau hi pasutu yang jin kecongi om kiwai pat kibadi na kiwai kipati kibawana sabar kibasuan piang ni ukertong nang ni ndai ke jimut coki kadai bet nak menta kari india hi brokawai kim dan jimut ei man pen pha ya kani kari be jongi tang mangi hiken kibaki klik na menta kari kecongi na kada ngit bana kani kasnong ru pinai ketiga mon ketiga diang kak ndai tarik kan nom sipore pi proses ni Nrektang sipang pinlek atau ke polling station ke bapini bertiabut ra atau ke epika jompi nada pimdon ke epika ra kano ke ID ke jompi ban thep ya babot jompi ban hang tu akan dong asal pinyon ni tu budang dua yu play pun agi di percaya pi di start berpila ban nyon ya tu budang hang tu kosni ha ke simbol ke bagi layeng ke simbol ke pelatam ke simbol ke baklan bortam ha ke ni election ke bagi yang ta upra baro aye ngasem jengi baro ngiaton bani tipro ya ka jing terekam jung upra hangai aye nyopi pinom don upra tama cubuka ya kamar sokai ne ba picu penitenat ya kaye ngasem jompi ne ba picu thatdo ne ba picu buka ya u ndre ngangai bahaye ngasem jompi ba tikie di upra kamut ba pimpe ya ka ke basnio dedeng ba man pe ya ka ke basnio nada de keno kejing bang nada de ukau ru nipe yo do pra nang ba unher no tu start nang tu khau ulung bang hila ban bam ban ai ki kun ti jongi kum juru hakne election bat kum bang ila seng ke Voice of the People Party ngila jie dia di simbol pra mangut bang nimpe ya ka bamsap ya jing le don bor nimpe ya jing trombor jing penangkam bakala kabor jing secar no silang kemat bat kun ta ter belak tak lalu kata-kata yang kini geri baik jongi ni ngade nak kini katan bang atip bahai kecing kebang ya kendu sia kini ka konstitusi jongi ba piro tip bahai kata ngamdan kaman ger keteng nya kata bepat ba ngis kam ba nak kini katan ada pi bidon kecing kli nak mentai lade nak kata kini ki kunret jompi iba syong hang ni menta ban sengap yang ni ngis kam ba pi belai isai ke ba pi benle ka kendai tarik ni layak kun ya kani katma ada kelenting wa kemha hadu kata-kata kumbai lakren Dr. Baskar mene katno upat ba utoi pada chak BPP upat kemat chak BPP kat sa pangilay utoi kumne kumasyong mapi ba kidon kisnong ba kamhe lelay daplot kimadan ba kikiriang jong kamadan ru
lepas ba nganong ya pi ka BPP pada kamdei bakawat tang kita kicaka kibahe lani tang kita kicaka yeu man pelong ni jilang ka BPP ka let syaki kendong kan curat tu let man keren let man pustu man wa laki don sangut laki don chiphamut ki patba compare nafta jongi kidai hi ki khon jong ka pri nyok tep kidai hi ki khon jong ka pri nyok tep ki ban ai ka ti kersian yangi hakan ni MP election hakan ni kelenti ke bangian banyak kun yang kena jing bamsap kepada serkai hari jongi bangin dia tu yakta bangin dia keren yakta cimpor ni daki kita bat ngerengangit banakan ni kasinong jong pi baro hi kepala helasan beradan ke bos no tu pilai hi yang kata lembaki news paper tepat ba hakan ni kelenti kena jing yang kelenti jongi ngit kam ba pi pin ai ka jing kasian met dan muslim ndai tang ba pin chuang ngan nek ngap ya kami ting jong kipra ngani tambang ruai ni bersat yang jirai pra nyem kuat ekta kaya ke bangi kuat ek api kalau yang kabut bapinai kenang bapinai ini kabur bapinai muslim yang ni nama lada pipim kersian ni gimlakan porta kumni si kumni nakawi kapor koi pat nakawi kicakas koi pat nama kata pat ba saya sih ngayo wek api bayang orang ba mata kani kalau di kapor yo pat ba bung pengi kapor katne snem piplei pipla sotu pipli kinong rep hadu katno playo kini mentoy na kita sorkar bersensyar daka kongres nanda bersensyar ke MPP hadu mencua hadu menta katno kini mentoy playo nata kadau ni ngimbanse wat ladang inde kini hikai ngimi shikmat bani kayeng kesem berman kumni boleh namang ngimlak syak kontek yang jing jenjar jong upat ba nata kadau upat ba lada pihi pi dan kamon banwan ai bore ka BPP bahkan wan kapor kani MP election kandai ka step nani kesinjang ka benukong bala da PPI kapor nang ni iniat pada sa ka MDC election ka balong mentau senem ban hadin kata arajar pupra kani kala balong sywa kata ngintip ka MLA election ka ba lada upat ba udah dekat ba ka voice of people party ginyo masensyar ya kani gejela bagi manra ya kijing kala kabat urlong nak menta iwei pa iwei inong susnong jong kari pa jongi rekal pa ke BPP harakti na plen jopi kanong ort kepala keluar bekersian ke BPP baik tang kumneru kano ka ai mesti mengi sebab bu kiti jopi penyiar tang kaniru kano ka ai mesti mengi mo kanang ni kasur ke sawah nang ni ke sawah jam kajing peta ke baklan bangiru nak ni kasinong ni kwa ban yakun langbat ka voice of the people party pasya yang kita kikam mamsap bagi kam don let nombor baro niru nak ni kasinong ni kwa ding dia kijing kala balada ka ni kasinong ka parit ru ngai ngam ni thoi pi uparit ru udon lakakela kadene cepat ba